Aloha kākou e nā hoa e kipa mai ana kia la ia maua o lono i kua o wau i hono o ke hau pe'a. Make mahalo aku ia oko ka po'e e kipa mai ana ia maua i kia la. No leila, e malama i ana ka pule nā lono e hana leila ma hope o ke la nana ia o i ho'okele i ka haʻawina. E hiki no, e ho'omalu kākou, e komaku mākua i loko kalani. O e ka mea nāna i hana kalani a nāna i hana kohonua. A pe ia pū kau maupu e ke ihi. A mahalo mākua ia oe e kia kua i loko ka wā pōpiri kia. A me ka wā mai kei. O oi pu me mākua ma nā kulana like ole, ma nā hana like ole. Mahalo ia oe kia kua no kou aloha loko mai ke i palena ole. A mahalo no o mākua. Ke nonoi aku nei mākua ia oe kia kua e ho'opo mai kei. E ho olu i ka na'au ho kaumaha. Nā po e uana, ma lahaina, maui, a Hawaii a puni. Mahalo ia oe kia kua no ko mākou ike he ohana kākou, he ohana kākou a pōlua. He ho'okahi kino no i kākou. A ea ka mākou le pule nei maloko kainua o kau keiki hiwa o Yesu Christo. Amen. Amen. Okay, no leila. Eia no. E mahalo ia oe e ke hau na ka ho'olele ana i ke ia ki iaka. Make wau e ho'opoka i ke ia manao. Ma ka pule ana ua lelo aku wau he ho'okahi kino, he ho'okahi ohana kākou. Ina ho'okomo pua au i ke akua, he polole, he oia i o maoli no ka mea o ke akua. Ko kākou makua kāne, ko kākou makua i loko o kalani. No leila, o kākua pau he ohana. No leila, e no kākou ke la oia i o. Ia ina he ho'okahi no ohana, pehea kākou e malama kui. Ia kākou Pehea kākou e malama kui ki kahi ke kahi. No leila, e noi aku wau ia ke hau e helu i ke ia pauku i loko o ho'okahi Korineto. Me ia manao aino o Paulo, ke kahi luna olelo, e lawe ana i na poe, na lahu i like ole, nui na manao like ole, nui na hana like ole, a ka ua ho'okahua, ua kukulu ia, ke ia hale maluna o ke kahua ho'okahi. Leila, pehea kako e ho'okahi ai, e olu e ke hau e helu mai. Kino. Nā ka uhane ho'okahi kākoa pau I papetiso ia mai I loko ke kino ho'okahi o nā Yudaio a me nā Helene o ka po'e I ho'opa'a ia a me ka po'e pa'a ole ua ho'oinu ia mai kākoa pau I loko ka uhane ho'okahi. No leila, ke ia manao ea he kino ho'okahi, he uhane ho'okahi. Mawaina o nā po'e Yudaio a me nā po'e Helene, ea o ko aloa ko laku ano, ea ko laku mo'o meheu no I ko laku no ano. No leila pehea ko manao e ke hau, he haia mea o ke kino ho'okahi, ka uhane ho'okahi. No ka mea he mau la kako he mau la ko ke kino, he mau la ko ke kumula au. A ka pono ke la mau la ea pehea ko manao no ke ia mea o ka uhane ho'okahi, ke kino ho'okahi. Ai, mahalo. No leila ma ka no'o ana, ma ka wae wala'au pu ana na po'e a pau o iai mana'o o ko'a paha ka hiki ke ho'omau ia ka wala'au pu ana me ke aloha kekahi. Ma leila no kekahi kokua ma ka lokahi. Ka hiki
Kahiki ke launa. Like me kau I olelo I hapa iai ke la pule aku nei e pili ana ka hiki ke noho me ka enemi ka malama I wawala au o iai a ole paha ai like na mea pau a ka e hiki ana ke imi ke kai ala I like ai ka po'e ma ke lava wala au e ho'o mau ana me ke la mea o ka like e hiki ana ke ho'o mau ka wala au ana a ole kupu a e na ano mea E, hiki ana. E ai. I ka like ma waina o ka po'e I o ko'a na mana'o. E hiki ke noho maluhia I loko ka oko'a o ka mana'o I loko o ka noho oko'a ana. O ke kahi mea ale maikai o iho I ka ho'opunipuni, ka waha he'e, ka ho'o ka mani ana, ka ho'okikina ana I nā kanaka e malama I ke kahi mea. O I ke kahi mea a ka koe I ke nei ma ke aupuni. He mau ho'opunipuni, mau waha he'e a ole I mua kāka I nā mea. I hapai ia, o leila me ia mana'o, ho'omaka noho I ka hau wala'au, a me ka namu namu. O ia ke kumu, ke ku e noho I ke kahi o kākou I ke ano o ka hana ana o nā po'e alakai o ka kiaupuni. O leila pona kākou e akahele, pona kākou e makaala. Ea, e noho ho'okahi ma ka na'au. I nā a ole ke kokua ia nei kākou, mai nā po'e alakai mai o ka aupuni, nā kākou e malama ia kākou iho. I loko ka ohana ea, no ke ia manawa, no pilikia ea. Aka, I ku'u nāna ana I ke la me ke ia wiki o, we, e haku na au ke kai manawa, ka umaha ku na au, ke kai manawa hau oli e. No leila ua make wau e hapai I ke kahi wiki o, me ia mana'o. He o ko'a kākou a ka make ia wā, he ho'okahi no uhane, he ho'okahi no ohana. Na leila ina hiki a oi ke ho'olele I ke la wiki o Hope in Hawaii. Ka mana'o lana I loko o Hawaii. Pili no I ke ia wiki o ka ikalesia, na hoa hana o ka I would hope ikalesia that na hoa everyone, na church lahaina. members and those who aren't members of our faith, that they feel hope, that there's a purpose in this. Elder Mark A. Bragg, president of the North America West area for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, visited displaced members throughout the Hawaiian island of Maui. Deadly and destructive wildfires have interrupted their lives and have driven them from their homes. The Savior's message is clear. Elder Bragg started with a short devotional by meeting with members who are living in temporary housing. How are you doing? I'm doing good. He went to Lahaina, where the wildfires took place, and met people whose homes once stood across the street from a popular beach. Their resilience, their spirituality, their faith, their hope. And here every single one of them displaced. And yet there was joy in that meeting. There was joy in their countenance. It touched me in a way that I was not expecting. Well, bless you. No, Thanks for all that you're doing. You can feel a little bit isolated, when you're out on an island. I think it was just important for me as part of the area presidency to be here and let these beautiful people know that we love them, that they're not forgotten, and that we care about them. This is the best we have seen. Later, Elder Bragg and volunteers led a tour of Hawaii's state leaders of the temporary shelter on church property, which has hosted hundreds of people since the wildfires started. This is probably the best shelter I have seen. It provides individuality, it provides privacy. The fact that they were able to put this together even in a half day is just so amazing. But this is what faith and this is what love is all about. I've never seen a setup behind me that I've seen in any of our shelters. I think the state can learn from something like this. I've learned a lot here. I've learned more about, people that are there for the community. I bring to you the love of the first presidency and the quorum of the 12 apostles. Elder Bragg and local leaders encouraged the youth of the church and their families to focus on Jesus Christ, and that moving forward is part of who they are. Challenges, he said, help us develop an empathy
and help us become instruments for good. Unaloto Taukeaho and his family are doing just that. The family and relatives evacuated their home. The next day, the fire burned it down. Unaloto says the memories there meant more than the material things. Now he's focused on looking forward and building others. A lot of people asking if we're moving to Arizona. I said, no, we're going to stay and help each other. And that's what the gospel is all about. I know that through all these trials will help us to be stronger than ever. Because we have a Savior, there's always hope. And you talk about the scriptural references to beauty from the ashes. This is what it means. It means we can rebuild, we can strengthen our testimonies, we can bless the lives of other people. Mahalo anui e ke hau. A pehe a ko mana o I kanana ana aku I ke la wikio. Ale voi ike ua kipa mai o Peliki Kena Bragg. Mai kai ke la kanana ana. Wow. No lila he ho'ailona ea he a ole ho ike ia ka nui o ke kokua. And mahalo wau I ka hale pule. Na hale pule a pau. Ea a ole kako wale no. Na hale pule, na hana kokua, no ka mea. Ale lako kokua no kanana ia. Ea no kamako hana e kokua na. Kokua wale lako. Malila no ku'u make nui. A ole ho a hewa ia hai. Hana na mea I pono ai no ka poe. Oia ka Oprah Winfrey I hana ai a mahalo wau I kana hana kekahi, ya. Niele oia, hele oia, hele kino oia I loko o ke lama hi a niele aku I ka poe. He aha kau e pono ai a ua hele kino oia ma Walmart, Costco, ku'ai ke lama mea a ua ha'awi 5 ia lakua pau. Malila ke aloha ia e ho'ike ia ana ma o ke kokua ana. E hana ka mea hiki e ho'o ku e ho'o a ke la hu'olelo. E ku pau ko na au I ke kokua ana I ka lawe ana I nā kanaka. Wa hau oli ku nana aku I ka puliki a honi. Ka puliki a honi. O ke ia ka wā e puliki kako. E puliki kako I ho'okahi ohana. No leila ka ki ia ka ea I ke olu. No leila he pauku kaulana ke ia. O ke po'oinoa a o he ho'o wale e kupa'a ole ai. No leila na'u no e helu. A ole o kou ho'o wale e ae. O nā mea maoli wale no. A he malama no ko ke akua. A ole ia e ku'u mai ia o kou I ka ho'o wale ia mai. I ka ho'o wale ia, makahi hiki ole ia o kou ke kupa'a. Aka ke ho'o wale ia o kou, o makaukau no ke ia, o mau, kalmai au. O makaukau no ke ia I kahi, e pakele ai I hiki a o kou ke kupa'a. No le ka mana o nui a o he ho'o wale e kupa'a ole ai. Nā ke akua e ho makaukau I ke ala hele. E hele aku ai. No a ela au no ke kokua. A ole kako e noho ho'okahi ana. Ma ke kahi moku I loko o ka paki pika. A ole loa. A ole kako e noho ana ma ke kahi moku li'i o ka paki pika. Ai no ka ohana. Ai no nā hoa. Nā kanaka e noho like ana me kako. No leila ka wā e ho'o wale I ai. E hilina I kako I ke akua. E hilina e kauka I kako ke kahi. Nā hoa hanau kakoa pau. O kakoa pau he ohana ho'okahi. No le pēhea ko mana'o e ke hau no ke ia mea o ka ho'o wale I ana. Pēhea ko mana'o no nā ke akua e ho'o makaukau
ke ia kahi e pakele ai. Pea ko manao. Ai. Ike ia ka poʻe hahai ke akua ka manao lana, ka manao iʻo i loko lākou. He mea e lana ka naʻau ea. Me ka poʻe ea e ʻaʻole paha nana wale ia na mea i mua o lākou a kau ka lele wale ma luna o ka lākou e ike ni ʻaʻole hoʻolana ia ka naʻau. He kokua paha e launa me ka poʻe i hahai ke akua i hiki ke hoʻopiʻi aʻe hoʻopiha pū i ka naʻau lākou me ke aloha o ke akua. Ka hiki ke ola. Me ke akua no, ʻoiai nui ka ʻino ai, nui aʻe ana no ka ʻino e hiki mai ana, ʻaʻole kia ka mea hope loa e ike ʻia ana. No leila o ka hopena ʻoia no pehea kākou e holomu ai a e hoʻomau ai ka piliwi a hahai aku i ke akua. E hiki ana no. Ai pulule. Hoʻopiha me ke aloha. Mahalo ia oi no ke la manao. O ke ia ko manao hope loa. Ma ke ia haawina oi hoi. Ina nonoa e la au no ke ia manao i kahi e pakele ai. Nonoa e la au na ka home. Ia he hale, ai. He kino no ka hale, ia. He kaupoku e hoʻomalu ana i ko kako mau kino. A ka pehea e hoʻolilo ai ka hale i home. O ke aloha ka mea e hoʻomalu ai, e hoʻolilo ai i kahi e pakele ai ko kako na au, ko kako ano no lela. Ma ke ia wā home ole, o ke kahi hapa nui o kako, e hoʻolilo kako, e hoʻolilo kako i ka manawa e kukulu i kahi e pakele ai laku. Ia, ina maluna o kou aina, a me kou hale, e noho pū ai maikai. Ina aino ma ke kelepona, ma ka pule ana, e hoʻo pakele aku i a laku, e hapaia e kako i ka pule, e alu i ka pule i ke akua. Ina he mele, e mele aku ai, e hapaia e ai, e hoʻolu ai ka naʻau, e olu e mele e himeni mai. Ina he nuhou kou, hoʻomakaukau i mea ai, ukana paha, i ka lā paha e hoʻuna aku ai, o ia ke kahi mea e kukulu ai i kahi pakele. No leila ea kau e waiho ana, ke ia haawina makainoa o Iesu Kristo. Amen. Amene. Mahalo nui e lono I ke ia haawina he mau hoʻomaopopo maikaʻi o ke kuʻu pau I nā mea maikaʻi. Piliwi mau I ke akua keu hoʻi ma ka wā ʻino. Ai. Ma nā wā pomaikaʻi kekahi e kalele ma luna ke aloha o ke akua kekahi. Ai. No leila, e pani I ana me ke kai pule hoʻokuʻu a naʻu no e pule. Auhe a ʻoe ke akua mahalo I kia wā e hui kamaʻilio ai e pili ana kau ewa ne lio na pauku I loko o Korineto pili a Paulo I ka poʻe a pau. Hiki ke hoʻopili ia mako I kia maola na haʻawina na hopena o maikaʻi ke hahai ia o'oe. Mahalo ia ʻoe ke akua na pomaikaʻi a pau. Komako mau ʻohana na hoʻaloha o mako na mea like ʻole I loaʻa ia mako. Mahalo nui I kia wā ma ke kokua aku kokua mai ke hoʻi ka poʻe o Maui
Pela no mako apau ma ka honua ni ma Hawaii pai aina ho'ike aku i ke aloha ia lako ho'ike ia ko aloha a o ke koku aku koko ni. Mahalo nui no na mea pau o kia ko mako pule ha'a makainoa o Iesu. Amen. Amen. Mahalo nui. Aloha Hai. e ko maui. Aloha no. Aloha nui.